дуруд тамошобинони гиромии СССР ТВ. имрӯз 9 августи соли 2024 соат бо вақти душанбе 13:10 рӯзи ҷумъа. дӯстони азиз, калонтарин бозори ҷавоҳирот ё калонтарин бозори тиллои кишвар нест имрӯз бастааст. аз ҳама ҷои серодамтарин ва ҷои дӯстдоштаи занону духтарони тоҷик бастааст. муҳофизон ҳама сари коранд ва намегузоранд ки касе чизе дохили бозор шавад. ҳатто ба соҳибкороне ки дар инҷо дӯкон дорану фаъолият доранд, то ҷое огоҳ будем, қаблан бозори Корвон дар рӯзи душанбеи ҳар ҳафта истироҳат эълон мекард ва рӯзи санитарӣ. вале бо чӣ сабаб таи 2-3 ҳафтаи охир рӯзи душанбе барҳам дода шуд ва рӯзи истироҳат ё рӯзи санитарӣ ба рӯзи ҷумъа гузаронда шуд. ҳатман сабабашро аз раҳбарияти бозори Корвон хоҳем шунид. معلمای عزیز، بسیار خوب میشد اگر رانندگان و کل مردم که چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های خبری در مورد چرا محض روز جمعه در بازار کاروان و روز بهداشتی انتخاب شد یا روز سانیتاری انتخاب شد کمی شرح یا معلومات می‌دادید و ما با این همه تخمین و گمان‌های به اساس خاطر می‌بخشیدیم. البته давраҳои пеш мо дар як сол дар як моҳ як маротиба рӯзи корҳои беҳдоштӣ эълон гардида буд ва корҳои ба ҳама маълум ки дар бозорҳо албатта рӯзи корҳои беҳдоштӣ гузаронида бояд шавад ва вобаста ба ҳамин пештарҳо давраҳои пеш яъне дар як моҳ як маротиба рӯзи корҳои беҳдоштӣ гузаронида мешуд, яъне рӯзи санитарӣ. баъд аз эълон гардидан ба қайд гирифтани касали COVID-19 яъне дар як моҳ 4 маротиба гузаронида мешавад то имрӯз. рӯзи санитарӣ дар бозори Корвон ва гирду атрофи он яъне Корвон сити, зедуми бозори Корвон плюс рӯзҳои душанбе гузаронида мешуд. бо баъзе сабабҳои ба миён омада, яъне дархости дастури ҳукумати шаҳр, яъне ба рӯзи ҷумъа гузаронида шуд. мин баъдан дар бозори Корвон ва марказҳои савдои гирду атрофи он яъне дар як моҳ 4 маротиба ҳар рӯзи ҷумъа гузаронида мешавад ва ин ҷадвали нақшачорабиниҳо барои гузарондани корҳои беҳдоштӣ яъне аллакай тасдиқ гардида аз тарафи ҳукумати шаҳр мувофиқ. бинобар ҳамин мин баъдан дар зедуми бозори Корвон ва гирду атрофи он ҳар ҳафтаина рӯзи ҷумъа гузаронида мешавад.
дӯстони азиз, тавре аз суҳбат бо раҳбарияти бозори Корвон маълум гашт дар рӯзи ҷумъа таъин намудани рӯзи покорӣ, беҳдоштӣ ё тавре мегӯянд санитарӣ, ин марбут ба гузаронидани намози ҷумъа ё баргузор намудани намози ҷумъа ва дар ин рӯз истироҳат эълон кардан нест. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه که در آن معاون رئیس شهر دوشنبه عبدالرحمن‌زاده امضا گذاشته است، بازارهای پایتخت سر از خوراکی و تا سرالباس و اشیا و لوازمات خانه سر از آغاز هفته یعنی از روز دوشنبه تا آخر هفته تا روز شنبه یکی از روزها روزی بهداشتی و پاکاری دارند، یعنی روزی سانیتاری دارند. مثلا اگر بازارهای خوراکی امثال سخاوت و دهقان و دوستی و بازار سفریان اگر روز دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه داشته باشند، با نوبت در روز جمعه در بازار کلانترین کشور کاروان روزی پاکاری، بهداشتی و استراحت اعلان شده است و طوری می‌بینیم این هیچ رابطه با روز جمعه انیخترش برگزاری نماز جمعه ندارد.